zatumye rwose iyi nkuru tuza kuyikavaringa tuza dore nguwo generale wa FDLR rwose, inyuma ye ngo hari kapiteni. Reka nongere nguhe ikaze wowe wahisemwo gukurikirana Raza Media TV. Uyu ni umwanya tugenda tugaruka ku makuru atandukanye aba yiriwe avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse amakuru aba agezweho cyane cyane hano mu Rwanda ndetse no ku mbibi z'igihugu cy'u Rwanda, nk'aho dusanga ibihugu bine bidukikije. Amakuru yiriwe avugwa muri ibyo bice byose rero reka nyaguhemo ikaze. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe inkuru irimo iravugwaho cyane mu binyamakuru bitandukanye, aho M23 yashyikirije u Rwanda generale wa FDLR. Generale wa FDLR yashyikirijwe leta y'u Rwanda, aho yari ari kumwe n'undi mukoroneri bafatanyije kuyobora igisirikare cya FDLR kibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse aho bari bafite ibirindiro biheruka gusenywa na M23, ari naho habaye operasiyo yo gufata uyu mujenerali hamwe n'abandi bakomando bafatanyaga kurwana mu mutwe wa FDLR. Uyu mutwe wa FDLR tubanze tuwugarukeho gato. Ni umutwe w'ingabo zahoze ari iza leta y'u Rwanda. Izo ngabo zikaba zarageze muri kariya gace ubwo zahungaga nyuma yo gukora jenoside mu Rwanda, aho bahunganye na leta yari iriho icyo gihe bagashinga guverinoma yo mu buhungiro, ari naho bongeye kwisuganyiriza bakarema igisirikare bakacyita FDLR. Akaba ari igisirikare cyagenderaga ku mahame yo kuvuga ngo kizagaruke nanone gusoza intambara cyasize gitsinzwe, ku buryo nyine cyakongera kigasubirana ubutegetsi. Iyi FDLR rero yari imaze igihe kinini cyane mu mashyamba ya Kongo, aho leta y'u Rwanda yakomezaga igaruka ivuga ko ari umutwe w'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, nk'uko n'ubundi bisanzwe bizwi ko ari inyeshyamba. Uyu mujenerale rero yashyikirijwe leta y'u Rwanda ku bufatanye bwa M23, n'ubundi bisanzwe bivugwa ko ari umutwe nawo w'inyeshyamba ufashwa na leta y'u Rwanda mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo washyikirijwe u Rwanda akaba yitwa Ezekiel. Rero uyu nguyu akaba ari umwe mu bajenerali nyine bari bayoboye igisirikare cya leta ya Kongo, igisirikare cya FDLR. Iyi FDLR nyine ubwo ikaba yatangiye gucika intege, ubwo harimwe bamwe muri bayobozi bayo bagumye batangaza yuko bazatera u Rwanda bakarufata bagahirika ubutegetsi buriho bagashyiraho ubundi, cyangwa se bo ubwabo bakiyoborera, kuko bari muri bamwe basize batsinzwe mu Rwanda. Uyu mujenerale akaba ari umusaza w'inararibonye, cyangwa se uri mu kigero cy'ubukwerere, n'ubundi nk'uko ku izina rye yitwa Gakwerere. N'ubundi ni umugabo uri mu kigero cyo kuba ari igikwerere. Uyu mugabo rero akaba yashyikirijwe u Rwanda, aho u Rwanda narwo rwamwakiriye rukavuga yuko bagiye gukurikirana bakaba bakora n'ubundi ubundi bushakashatsi bakamenya aho abandi bari bamukuriye, harimo nk'uwo bita Omega, bivugwa yuko ashobora kuba yarapfuye cyangwa se akaba akiriho. Uyu nawe abayobozi ba M23 batangaje ko batazi aho ari, ariko bavuze yuko baciye mu marenga, bavuga yuko uyu generale Omega nawe bitari kera bazatangaza nyine uko ibye nawe byifashe,
simbizi niba bazamufata nawe bakamuzana bamushoreye bakamwereka itangazamakuru, cyangwa se niba koko yarapfuye bakazaba bazatangaza iby'urupfu rwe nyine, kuko bamwe bavuga yuko yapfuye, abandi bakavuga ko atapfuye, nako ntawuzi kwanza ngo aho ari, ariko abayobozi ba M23 bavuze yuko uyu mujenerali nawe bazatangaza ibye. Iyi FDLR rero ikaba abasirikare 14 bari kumwe n'uyu mugabo, nabo bari bambaye impuzankano cyangwa se inifomu y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko n'ubundi u Rwanda narwo rwabigarukagaho rukavuga ko uyu mutwe uterwa inkunga n'igisirikare cya Kongo cyangwa se winjijwe mu gisirikare cya Kongo, akaba ari cyo cyawuhaga amabwiriza ndetse n'iby'intambara n'ibikoresho byose, inifomu, aho kuba, igihugu cyo kwiteguriramo. Bari bafite n'ibirindiro hafi y'umupaka w'u Rwanda, aho bari bari mu mugambi n'ubundi wo gutera u Rwanda, bikaza kuburizwamo ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma. Aba ba FDLR rero ubundi ngo uburyo babayeho hariya mu ishyamba rya Kongo mu gihe cy'imyaka 30 bahamaze, ubundi imirimo isanzwe batunze mu buryo rusange harimwo ugutema ibiti byo mu mashyamba ya Kongo bakabibazishamwo imbaho, aho harimwo bimwe mu biti biba bihenze cyane, ibyo biti imbaho zivuyemo bakabicuruza imbere mu gihugu cya Kongo, ndetse ibindi bikoherezwa ku isoko mpuzamahanga ririmo nk'ibihugu nk'Ubushinwa bizwi cyane mu kugura ibikomoka ku biti, ibindi bikoherezwa i Burayi. Iyi akaba ari umwe mu mirimo aba bagabo bakuramo amafaranga. Hanyuma undi murimo bari ugutema biriya biti n'ubundi ngo bagatwikamwo amakara. Aya makara rero murayazi natwe hano muri Kigali cyangwa se n'ibice bimwe na bimwe by'igihugu cy'u Rwanda, murabizi yuko udashobora gukora ku munwa udakoresheje amakara cyangwa se ibicanwa bikomoka ku biti ari byo inkwi, aya makara ndetse n'ibindi bikoresho nyine bikozwe mu biti. Amakara burya nayo ngo ni imwe mu mari ikomeye cyane itunze FDLR. Ibindi bikorwa rero n'ubundi FDLR ikuramo amafaranga abifasha gukomeza kubaho, nk'uko mwabonye uyu mujenerali wafashwe nk'inyeshyamba, murabona ko mwabonye ko cyangwa se muri kugenda mubireba mu mashusho yagiye aca ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ko ari umugabo ufite itoto ubayeho neza nyine, bigaragara yuko atari inyeshyamba nk'izindi, ahubwo ari umwe mu baturage ndetse bubatse ubwami bukomeye cyane mu bintu by'ubutunzi. Harimwo no gucukura amabuye y'agaciro mu bice bimwe na bimwe bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bagabo rero ubwo bambutswaga ku mupaka wa hariya wa Rubavu kuri Petite Barriere, uyu mugabo nk'uko mwabibonye, abanyamakuru bari benshi cyane, abanyamakuru ba hano iwacu muri Kigali, murabazi yuko nyine bo baba bari imbere cyane cyane abo ku bitangazamakuru bikorera ku mbuga nkoranyambaga. Kamera zabo rwose zari zihari, ari nazo natwe dukomoraho amwe mu mashusho tubereka hano. Ni ukuvuga ngo aba bagabo bakiriwe n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse bafatanyije na polisi, aho abanyamakuru nabo bari biyiziye ku gufata iyi nkuru. Aba bagabo nubwo batangiye kuzanwa, ariko bari baravuze ko mu magambo amwe n'amwe bagendaga batangaza ari nayo yarushagaho gutuma u Rwanda rutagomba gusinzira rutabafite, cyangwa rutabafiteho amakuru y'ibyo bari gupanga ibyo ari byo byose. Ubundi bakunze kumvikana batangaza yuko batazagaruka mu Rwanda igihe haba hakiri umututsi n'umwe muri iki gihugu, kuko ibi bagiye babigarukaho ubwo u Rwanda rwagendaga rushishikariza aba ba FDLR gutaha ku bushake, bakamanika intwaro bakaza bakishyikiriza igihugu, abagishoboye bakinjizwa mu gisirikare cya leta y'u Rwanda,
abatabishoboye bagasubizwa mu buzima busanzwe, ariko aba bo ni bamwe mu bari barinangiye imitima kuko baje mu Rwanda batizanye cyangwa se batamanitse amaboko, ahubwo bafashwe mu bikorwa bya M23 mu rwego rwo gusukura umujyi no gufata abitwaje intwaro bose bashobora guhemukira ndetse no kugirira nabi abaturage, aho bagomba kurinda umujyi bafashe, bawusukura nyine bawurinda ko uyu mujyi ushobora kwangizwa ndetse n'abagizi ba nabi. Aba rero ni muri operasiyo bafashwemo, ariko kuko bari bamwe mu bantu n'ubundi bashakishwaga n'u Rwanda, bagombaga gufatwa bakagarurwa imbere mu gihugu. Kuri iyi nkuru rero n'ubundi tutayigiye kure, hari byinshi bizagenda bitangazwa, n'ubundi tuzagenda tubibona, byose turahababereye nka Raza Media kugira ngo tuzagende tubibagezaho. Rero wowe wari uri kuri iyi channel yacu ni Raza Media, muba muri kumwe nanjye Niyiriho Lazaro. Ubwo nagira nkushishikarize gukanda subscribe mu gihe aribwo bwa mbere wari ugeze ku iyi channel yacu, kandi niba wari usanzwe uyiriho bimenyeshe n'abandi, kuko nabo ni ingenzi kugira ngo bamenye ko iyi channel iriho kandi ibi bitayeho, ibi ibazaniye byinshi bigiye bitandukanye. Ciao, mwari kumwe nanjye Niyiriho Lazaro ku bufatanye na Raza Tech, niyo ibagezaho ibi byose nyine muba mubona. Twongere dusubire naho ubutaha, Imana ibampera umugisha ubwo tuzabazanira andi amakuru. Nizere ko tuzabasanga mwiteguye ibihe byiza. Imana ibahe umugisha.